الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه الطيبين الطاهرين. أعظم الله أجلكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لأمواتكم بروح النبي وآله وأصحابه وأتباعه وأمواتنا جميعا، خصوصا لروح أمواتكم. الفاتحة. Allah rahmet eylesin. Annesi minneler babaanne. Bu amca kardeşi. Diğer tarafta bu da bizim amca, onun fotoğrafını temin edemedik. Yaşı küçüktü. Herhangi bir yerde kaydı yoktu. En küçük. Evet. Diğer çocuklar hariç. Bizim Hazine Arçay amcamızın çocuklar hariç. Oradan hemen başta orada 4 tane çocuk var. Başka bir yerde. Onlar ayrı evde. İki grup yerde sadece. Evet. Onlar ayrı. Aldım birbirimiz. Onun için fotoğrafı temin edemedik. Diğerleri amcalarımız yukarıdakiler. Bu evde şehit edilenler. Allah rahmet eylesin. Böyle görevlisi. İşte bizim ekmeğimizi yiyen, suyumuzu içen insanlar bu kadar zalim olamazlar yani. O yüzden biz Yani bir terör örgütüne bu kadar karşıyız yani. Diyoruz ya, PKK uzantıları bebek katili, işte bu yüzden bebek katili diyoruz. Ne yazık ki vicdan yok, insaf yok. Ama inşallah devletimiz artık hiçbir zaman olmadığı kadar kararlı. Bu milletin kökü sökülecek. İnşallah topraklardan temizlenecek inşallah. Allah rahmet eylesin hepsini. Allah razı olsun. Bölge olarak benzeri birkaç yerler de var. Aynı olayı burada yapıp İdil'in Peçenek köyü var. İdil'e geçip orada da aynı böyle bir katliam yapmışlar. Oldukça amaçla Aslandan da daha vahşi olabiliyor. Zehri yılanın zehrinden de daha zehirli olabiliyor. ام قنجيت خوازين اهلي ما حماتا كشتين مدفي حقيواب ابيدا شو ورحمتي قدري هك انا اخو حقيواب ابيدا شو مدبابو قيمتي ما هبين بحكومتي ما ابد بابو ويروج تقومي البلاد كاريج برا في جبرتايا ما ولا قومي هاتن هندرو دا حمه هندرو درو نشتي بونو دانا دبيدي حمدانا برسي لاها كشتن شش حبتك جواو تساخ ما بتشبيش أهلي ما حمك بو زاروكي حزني خارج إيدي تركيا وجي يعني بسمامي هبو نبيدي حمكي ما بون كرام بون برا بون برازي بون جنام بو ها قدري بنم أمجا أغلو أكرم بنم قرداشم آل الدين عطا يحيى هبنز قرداشم أغلو أب ما قبان ما درديوا تشوف درديوا قيبي ما تشكربو ما تتشنك قيمة كربو ما أشكوزا يقولوا تحت وما نكرب أنا قينا تحت مثلا لو أنا قرها أنا ما ناخو ما تشكربو ما تشتك نكربو يدب بشترا يعني حقي وأقولوا بأبيدا بردان إيجو مثلا جمرد لي وأنا خواز قوتن قو نسر مثلا بحكا كيبو قاندا وسيا قولوا دوي دور ميدا حقي حمكا بأبيدا بردان شش وجنا ما مجي حد جبير نابي دنيا يجي جبير نابي عم بلكي نكار من تشتكي يجيب كل جبير نابي عم جبير ناكن يقول تشتكي جيج مرة نبي ما ميتشكن
جمناوي آخر 23.01.1987 tarihinde şu arkada gördüğünüz evde şehit edilen güvenlik görevlisi Kadriye Armanoğlu'yum. Olay tarihinde ben 1 yaşındayım. Olayı yaralı bir şekilde atlattım. Tam olarak hatırlamıyorum ama o tarihte bu evde babam, babamın annesi ve 3 amcam şehit edildi. Ama ölüm şekilleri vahşice bir Ermeni katliamı diyebileceğimiz tavırlarla, hareketlerle oldu bu olay. Molotoflarla, yangınlarla, bombalarla yaptılar bu eylemi. Şu arkadaki evde tamamen savunmasız insanlara karşı bunu yaptılar. Bu hareketin bir Kürt hareketi olduğuna biz inanmıyoruz. Bundan dolayı da biz bu örgüte ve diğer terör örgütlerine karşıyız. Biz bunun şu aşamada tamamen bir din düşmanlığı olduğuna inanıyoruz. Çünkü içerisinde bir iman taşıyan, imani bir tavır sergileyebilecek bir insan hareketleri olmadığını biliyoruz. Çünkü namaz kılan bir insanın, Allah'a inanan bir insanın kana kusabileceğini düşünmüyoruz. Olay akşamı burada toplamda 2 aileden 10 kişi şehit edildi. Bunların 4'ü çocuktu, 6'sı da yetişkin bireyler, bir tanesi güvenlik görevlisiydi. Berinha bisu hafsala lvi khaniye piştma 6 kes u 4 zarokê cîranê me ji tarafê PKK hatine qetilkirin. Bi zilmeke wahşî, bi zilmeke pîs û bi zilmeke giran hatine kuştin. Kes vê zilmê qebûl nake. Ne şoğlê Müslümana, ne şoğlê insana bu hareketa gokirin. Çiqa bêjin bê şoğlê Kurdaya jî em qebûl nakin çünkü em jî Kurdin, em jî bînin, em jî insana zanin, em jî insana naskin. Ev ne hareketa kurmancî Kurdîtiye ya, ev ya Ermenîtiye ya. ساعات بويا دهشي في جارك مما يزاي قوشوي خد شباكي دكرا خوارتو قهمد هندر دبيرو جا قيامتي وآتاليا ودا آگرجي بي بابكي يكهات يكي كتيوان آوي بيا قدا لاشي وانا شو قسما مهما حمو كشتو قو حمو كشتن شش لاشا كشان دي شباكي بان آويت خانيكي آوي خانيكي آل بيدي باركي يوجد بيتشا حمي منا حليم شقو قدية يمنا ويحيى شقو يمنا ويم بدنا مخا وأبوكا منا وشكري كريم منا أو بندارين ويا رمضان يا سليمين يا لطيفة يتيم من هرسج يتيم منن وخانم شيكام يا والله بالله بيتشلو بابت التربية زاني وشهاي كنا من زي وقتي الشيخ شقاوة هاد ودندرو دم شباكة بكر مديكي قوش بسكنا فكري ممكن نقول عسكر قدري نقول ما نقول عسكر قدري عساكر قدري كذا سرسكي ويدا ما قد بيا ضايسانا ندبري ما ندبي حيلا ما بخل بيرند مكسيش بيرند بيا نزاني بغاف زاروكي ما حم كدوي دا كدر مشتينا وهات كذا نبغر الواقع عندن أبايد بلا أبقى ولا بيجي حمك كشتين وأجد بسر دا أجرج بابا كن ببطل دردا فقاندنو ويدهن درج شوطي حلا